mendang ini pe ya katok ni gejala jong dari India badon kapar umpiang. Kaban kong kadai gejala Andhra Pradesh. Jela Andhra Pradesh kadon kapar umpiang kawa kerteng ka Rafwa oil field kabadon ha Krishna Godavari. Jela Andhra Pradesh kapenmi ia ka crude oil adu kumba shispa rapro arhajar metric ton ausnem arhajar khat khandai arhajar arpeu. Kabar kadai ka jela Arunachal Pradesh. Kajela Arunachal Pradesh kadon ka parupyang ka bakerteng ka Kharsang oil field kabadon haga district Changlang ya kanika parupyang hapo kajela Arunachal Pradesh asyam da ka Oil India Limited house name khat khandai spa nyau pheusan kajela Arunachal Pradesh kapenmi hadu kumba sau phewei hajar metric ton kapyang kabalai gadai kajela Assam kajela Assam kadon hadu kumba shispa teli ki parupyang bat kadai gejala keberingkong ban syam ya kapyang nabarok gejala jong kari India kaparum pyang ke bahe tam jong gejala Assam kadai ka dik boy field bat ya kadai kaparum pyang la syam nadu snam khat praspa arprusan lasdang menti ya kadai kaparum pyang nadu snam khat praspa rapukndai bat lala berpendap adu snam khat praspa dai peu haga jing jelu ke bat riu spa riu peu arput Jela Assam kapenmi ya ka crude oil hadu kumba 6.9% million metric ton house name arhajar arpoi. Kabasau kadai ka jela Gujarat. Jela Gujarat kadon hadu kumba prateli ki parumpyang. Bat ki parumpyang ki bakhampau jong kadai ka jela kilong ka Ankleshwar, Koyali, Kalon, bat ka Naugam. Ka jela Gujarat kapenmi hadu kumba 5.1 million metric ton ka crude oil. Kabasan kadai ka jela Rajasthan. Jela Rajasthan kadon hadu lai peu prateli ki par umpnyang bat kani kadai ke jela ka baklan ba wat penmi umpnyang na rengkeu na baro ki jela jong kari India ka penmi hadu kumba 0.1 million metric ton ka crude oil house name arhajar arpway ka banreu kadai ke jela Tamil Nadu kani ke jela ka penmi hadu kumba lai spa 10,000 metric ton ka crude oil ha ka shisnam kidai tang kini ki jela jong kari India ki balak ban penmi upnyang narengkeu nabarok ki jela jong kari India ka Bombay High lane ka Mumbai High ka jaka penmi upnyang ka baklan borbha jong kari India ka badon haduriau Arabian Sea